Kratak osvrt u 2 riječi. Bogu hvala. Gotovo je. Evo, mislim da smo spremni. Jesi ti spremna? Imaš još vremena predomislit se, znaš to? Ja ipak ne bi. Evo zašto sam palicu uzeo. Mogu ti priznat, barem ja, s današnjim danom stvarno da taj stres mislim da odlazi, jer je sve napokon spremno i gotovo, tako da mislim da nakon par sati sna da će to sve skupa sjesti kako na svoje mjesto. Ništa, uopće nisam pod stresom. Ja nisam uopće nervozna, nisam nervozna. Super sam, jedva čekam, jej! Jako smo zadovoljni jer su apsolutno svi bili toliko susretljivi. Doslovno sve što vidite je upravo po našim željama, tako da stvarno moramo zahvaliti svima koji su nam izašli u susret, da stvarno ovaj dan olakšaju koliko god mogu. Vjerujem da je mnogim mladencima jako stresno sve ovo skupa raditi, međutim evo, mi smo to sve nekako step by step uspjeli tako lijepo posložiti i s današnjim danom sam baš sretan da smo sve posložili. Trenutno sam u deliriju potpunom, ali u Forluku gdje inače uređujem ovu bujnu kosu sa mladom gospodičnom Sarom koja je već godinama moj frizer. Dugogodišnji posjetitelj. Uglavnom, pokratit ćemo to na neku ljudsku, bar da za vjenčanje izgledam normalno. Je li mama? Iako u Forluku strežujemo dame, u Gentleman Shopu strežujemo gospodu, ili ako nisu gospoda, evo napravimo i potrudimo se da izađu kao gospoda. Šta hoćeš reći ti? Danas, osim što smo uredili lijepu bradu, napravili smo mu lijepu frizuru, pripremili smo ga za najbitniji dan u njegovom životu. I napravili smo kompletno djelo, zadnjih mjesec dana ga u stvari pripremamo. Ovo danas je 3. završna faza i sad se još može napraviti neka korekcija, ali mislim da je to, jel tako? Definitivno. Prilagodili smo ga i onome što on volio, to je taj old school stil. Od frizure, brade pa i na kraju krajeva uzorka. Martina ima predivnu, prirodnu, dugu kosu i šteta bi bilo takvu kosu dignuti u punđu, ne ju pokazati. Osmislili smo jednostavnu varijantu svečane frizure, uvijek u kombinaciji sa modernim valovima i pletenicama. Vjerojatno da sam njega slušala, ostala bi bez kose do sada. Ljubavi, šalila sam se. Na jednom vjenčanju puno će se plesat, veselit, tako da je dosta bitno da ta i make-up bude postojan. Sa zadovoljstvom mogu najaviti svoje partnerstvo sa Forluk Akademijom kroz proljeće. Naime, sve frizerke Forluka su majstorice u izradi trendy glam frizura koje će zadovoljiti želje svake klijentice. Stoga smo mi došli na ideju da ja svake subote budem u salonu kako bi klijentice odmah mogle dobiti svečani make-up i s time upotpuniti svoj cjelokupni styling. Martina je jedna prekrasna mladenka, jednostavna cura koja se jako brzo odlučila za svoju haljinu, znači skoro 1-2 haljine i to je bilo već to. Danas vidimo haljinu Vesna Spoza, znači predkolekcija 2019. Znači novo, nešto najnovije. Znala sam da će evo biti ovako veselo i spontano i baš se veselim evo što ću fotografirati Maura i Martinu na njihov najvažniji dan. A evo kako i slika Studio La Vie, nadam se da ću ih pratiti i dalje kroz život. Na što ću ja reći? Ja definitivno znam da nisam pogriješio. Evo. Ja sam još malo razmislila i sad sam 100% sigurna da je to to. To je, evo, zašto ja nisam mogao spavat noćas, evo. Otišla je tenisica, nije rekla zbogom, ne, nećeš se preturiti. U Bundevu, prije pola noći smo sve obavili.